Urugari wa miario iria Munini wa mutongoria wa bururi ndagitari William Ruto kuratuika niarekereirie muthe wa Jumamothi hindi ya mucemanio na ndundu ya athuri a Gikuyu kuma Kiambu no uthiite na mbere gwakiriria. Kuringana na miario ino niri ikoretwo ikinyagio na njira nene, Ruto araigwika akiuga uria president endaga kurekereria giturwa kia president thutha wa gukanjwo gwa githurano kia mwaka wa 2017 no mwena-ini gwake gutiri hindi angietikirire atacokie ikinya ta riri. Nimwambie watu wa kuzimia, wacheni zenu. Hata kama mimi nililazimisha Uhuru Kenyatta aendelee na campaign ndio tushinde uchaguzi, hakuna makosa nilifanya. Ama mnasema nilifanya makosa? Kwani mlikuwa mnataka ati sisi tuachie bwana kitendawili kazi ambayo tulikuwa tumefanya? Mlikuwa mnataka tuache? Nilifanya vizuri, sikufanya vizuri. Nilisukuma Uhuru Kenyatta, nilifanya vizuri, sikufanya vizuri. Akiaria ciĩgiĩ ndeto ĩno kwa rita rĩa mbere, Ruto augĩte nĩekĩrĩire kĩo kĩingĩ gũteithia president wetha gĩturwa gĩkĩ na nĩkĩo atuire itua rĩa kũmũtindĩka ndagakirekererie. Kweli hakuna vile ningewachilia Uhuru Kenyatta ati atiangushe, ati atoroke awache ile kiti tulikuwa tumemtafutia. Nyinyi mlikuwa mnataka nimuachilie ahepe? Bana, ile mkaza kweli kweli mpaka akasimama hapo akapisha akakuwa rais. Kwani iko makosa gani hapo? Ruto arauga we ari na matanya mega kuri mutongoria wa bururi kuona angĩarekereirie gĩturwa gĩkĩ mutongoria wa ODM Raila Odinga noria mang'ethanagira nake ni angĩambatĩrire gacumbĩrĩ-inĩ ga ũtongoria hindi ya githurano gĩa gũcokerwo mwaka-inĩ wa 2017. Tulikuwa tumefanya kazi kubwa, si tuliamuka mapema tukapigia Uhuru Kenyatta kura akuwe rais wa Kenya. Sasa nyinyi, mimi nataka niwaulize, nyinyi mungependa mimi nimuachilie Uhuru Kenyatta awache ile kazi mimi nilikuwa nimefanya pamoja na nyinyi? Ruto augĩte president angĩatacokirie ikinya rĩrĩ bururi-inĩ ũngĩatigirwo magomano-inĩ ma njĩra na mũno makĩria gũtiga arĩa mamathurĩte matukanĩirwo. Mimi nataka niwaulize, sisi ndio tuliamuka asubuhi na mapema komera derako kwenda kuchagua Uhuru Kenyatta. Nyinyi mungetaka mimi ni mruhusu Uhuru Kenyatta awache ile kiti sisi tulikuwa tumemtafutia, ati awache mtu ya kitendawili? Gukiri uguo ni uriti atongoria ngwatanĩro ya Azimio methe ũndũ ũngĩ wa kũmathana guo kura no ti miario ĩno. Nyinyi watu wa kuzimia, nyinyi hamujawahi kupigia Uhuru Kenyatta kura. Nyinyi hamjui tulimfanya Uhuru Kenyatta awe rais kwa njia gani. Mimi nataka nyinyi watu wa kuzimia wacheni utapeli na unafiki. Ruto aririe ndeto ĩno hindi ya Kambiini ciake kaunti-inĩ ya Meru kuria atongoria a gĩcigo gĩkĩ monekire kũmũtetera na njĩra nene gũkũ makiuga gĩthurano-inĩ kĩa mweri tũrorete magatigĩrĩra nĩ aiyũkia ũhotani. Jamani, si tumekubaliana tarehe 9 mwezi wa 8 kiongozi ni William Ruto. Tunaambia Chebukati ahesabu hizi kura zetu mapema kwa sababu zote ziko kwa kikapu moja, au sio? Ngiribotera Kameme TV, retora kwa neno ngari wa Kamau.